kusia ile malama le polisa uasona ngatetele si ufofonga ngatetele si ufofonga ofo ofungia oe pese mai ofo ofungia oe lo mai ofo ofungia oe lo matai ile mavai oia e tu não fa avava mai le amatanga e oilenga taanga le atua toluta si baia tama le alo le ngaga le ona mata utia le mamwe na fasia e ofo ofo nia oe elo ai ese mai e ofo ofo nia oe elo mai e ofo ofo nia oe lo matai E vi ia lava le lofa ma le anga le lei o le atua. Awa wa ia tai mai o lo to se fua ma lo matu ne yola. Wa ulia mai ai o le yasu i le Manuia o maila na fio. E whatalofa atuai le sifa whonga o le tai au fau. Malana por kalame e Filifilia o i le atua. I pa ia ma mamanu o Samoa. O papa ao i atunu ui fia. O le kelope. Viere lofa mareanga le leo le tua o tātou whawhisa ngai. I le nei tū la fiafi. E sitia peo lona lofa malona anga le lei. O no i tātou o le whanau. O tangata tāpua i a te ia. O afo i runga ma whawhita auli o le nei asu sa whawhienga iai i tātou. Sa whatasi mai pe lava le tua. E moni fo iei teimi tātou te le i langona ina rona whatasi mai. Ai sa whatasi mai le tua.
Masila po le ase ngā luenga I tātou e whai. E manatu ai I a te ia. I taimi o pōpua ngā mwhainta. O lea e whatalofa toi le pa ia man mamanu o lea tanu. I lunga o le Facebook, ia le nafo o lunga foi o le YouTube. Whawhtai te le lava le whatasimari tātou porkalame masani ai I le itu la o le afiafi I asfareile umalava. E whatalofa toi lo tō pa ia malau tō mamalu. A o le tusi whaitau aso. O le whakasai le nei aso e whaapea mairo na whamanatu ia te tātou le tusi o ngā ruenga. Le mata upes fumale lima a le whaita wina whaipu luas fumale lua. Whangata mai le taulis fumale tasi. Ia o le a o seena I le tuolo o mauaire manatu au tu o le nei teimi. Ono le tātou teimi uti o le afiafi. Whamaile o le whiwhiringa o le whai upo e taulis fumale taulisu male tasi. Ua tu ina atu I la atu e o. Ono watu leo I la atu I anitioka. Ua whaapoto mai I la atu le moto tangata. O watu ai le tusi. Ua la tau whaita wina ona oli leo I la tau. Ona ole wha maa whananga. O le whamaile o le ta iala mo I tātou le nei aso. Wheso ta inga whaona po nei. Wheso ta inga whaona po nei. E le toi whisiri ngia le whi o mai o manatu malangona o tangata. I le ano wheso ta inga whaona po nei. E whai maawala vave e mawhai ai o na maua whamatalanga mai a inga. Wo I atunu ese o le lalo langi. Peitai, I le vaai to toa I nei wheso ta inga, o lo mawhai ai o na iloa le tatala ina, ma le fofoa ina, o swinga fou e te tupu mai I lo tatu wala. E avea mawhawhitauli, peitai. I le vaai I le itu le lei o whesota inga. O I nae mawhai ai ona tātou. Mauti noa, le ano ai o mea alofa le atua. Tātou te whesota ai maisi. Peitai. O le whesota inga sili atu mo I tātou o le tatalo lea. Ina ia mawhanawhana le whesota inga ma le atua. Mawhai tau le tuspa ia o au wala te le vavave e mauai le mawhanawhananga, le mawhanawhana o le atua. Ma nei o le manatu au tua le nei asu. Ai atu ringa ngana whaperitania whemai social media. Social media. But the chosen verse, this is what it says. So the men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. The people read it and were glad for its encouraging message. It's not that hard for us to see how this world is turning to and where it's turning to. But sometimes it's hard to recognize that we are feeding ourselves or being fed with unhealthy stuff. We might all agree that the internet and a particular social media can be the gateway to creation of idols that presenting a false authority in our lives can either engage us in unhelpful practices and ways of thinking, or draw us away from which is holy and righteous. We do well to pause and pray before we hit the comment or reply. The apostles opened the letters to the believers in Antioch. Was a great use of social media back then. Just want to let you know the social media they're talking about here is the letter that they wrote. But this is how careful and how professional they were. This is the mark that they were trying to deliver this message with the authority of God, and it's all about engaging and encouraging the people of Antioch. Time when the Jewish leaders, they were all pushing the circumcision.
It was not right for the Gentiles to follow that practice. And that's what the book of Acts said. That was the wrong message that it got out from the social media of the Jews then. But even today, the practice that it comes on the air has to be related to what God is saying to his people. And today is encouraging us to stay in prayer, continue on to read in his word. The best social media that a person can have is prayer and reading the word of God. And also this Trinity accepted practice to poke the produce in the markets that is test its quality. We do well then to give our creation time, particularly if we use social media, a poke to discover if it is a truly healthy practice, asking ourselves, what's the quality of its fruit? Let's pray. Father, give us your daily bread. We choose today to live under the authority of your name. And we turn our worship to you because you deserve it. Because you're the only God that we trust and believe. And we know deeply in our hearts, you are here with us. Help us today, our Lord Heavenly Father. You speak through me, not me speak through you, so your people may receive your message today. Bless us all. We love you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. O le pese la tai na atu mo tātou le nei teimi si vavai e foi o le tātou Port Kalambe. Ea ona taliu ma le tātou whasalalanga. Ea ona toi whawawine o le tātou Port Kalambe. We'll be back 2 and 2.
Yesu ilana faaolatanga wa ofiafia Yesu ilana faaolatanga Ia malo lava o le tebele nei ia ua pati o lima manai a fwere saa mai al tō whai a taponu anga vale mai au sitaria whaafutari mawhita mai i lai tō wha taponu anga vale ia malo se fu maua marenangi numa Nikola Ulu o sale malo lava whamanuia fwere le tua mawhita mai o re uso ia mare tō tele fwere tātou mwhai o na mawhita mai ia whapena fwere o na whawhilo e tu ia WC Mataia ia whaafutari o Kemisela malo lava le fatas mai i re tato por Kalame ta lofa myself Auckland malo lava ia whamanuia le tua ia te o tau lava le netu la fiafi. But let me talk to you about suffering and success. Sorry. A mafo fau tato I upune o le matua I ti ngā ina lava. Le loto I te tonu o le tato mafo faunga. Au tu atu e iai le ala o le file mō. Tātou te maua mai I le lofa tu no le tua. Fe mai le tusi James chapter 1 verses 2. This is what it says. I love the NRSV because the way they wrote it, the way they ink into the Bible is very, very plain the way it says. Whenever you face trials of any kind, consider nothing but joy. Ya malo file mutangata talo fai sole. Talo fala sunga fa talo fa tu ile au fa fonga Manuia le au blessings and alofas from Wellington, New Zealand. Ya talo fala vauso. Ya Manuia o to umalava. Ya talo fa Manuia tu le tu ya to to male ainga li fa tele lava. So when you face trials of any kind, consider nothing but joy. Manuia yor fa upulea. Before the power of atom, when we think about atom and molecules, when they all come together, what the science says, it can create explosive. But what was discovered was the science had to devise a way to smash the atom. Popoto yo ilato e fai. Ere mafu angaleo na fai ilato. But the secret of atoms is this. Some of the most godly people I've seen in my lifetime were men and women. They dedicate their life to God, but they also carry sadness in their lives. And that's what the Bible is talking about. Whatever trials you face of any kind, consider joy. We are human. We are not 100%, but we deal with troubles every single day in our lives. It's simply put it this way,
It's when we see God in the midst of suffering, we receive that joy. But what the time when you're happy, and sometimes we don't remember God when we're happy, but when we remember Him when we're suffering. Why is it that? Because that's who we are. Some people remember and some people don't. Because who wants to deal with hurt? Nobody. When suffering comes, but when it does, ask God to sanctify it and use it to make you steadfast in your faith. Manuia. E peifo on tātou wawa ai leo langalo tātou tupu ai. E tonu le nei atu nuu mat po whea lava tātou nofu ai. E iei lava le lui tau, so se mea lava i le lui tau. A le lui mai tātou le lalolangi. Ua lui tātou le fili ale ai. Ua lui lo fatu atua le atua. Fa'ala mai lo fatu atua po whio i le marosi. But God will not allow Satan to test you unless He approves it. If God sees that will be a victory for Him, He will use Satan. But if God sees that it's going to damage your faith, God say, oh no, not today. Step on, move on, move on. O le lofa nā mareanga le leo le tua, o lo tātou tausi e whi mai fo i le tusi 1 John chapter 2, verses 28, for my abide in Him, that when He appears, we may not be ashamed before Him at His coming. Almost 2,000 years ago, Jesus Christ won the decisive battle against sin and Satan. Through His death and resurrection, Satan did his best to overthrow God's plan. But he could not win against God's overwhelming power. Yet the war continues, for although Satan is a defeated foe, he is still alive and does everything he can to block God's work in your life. Satan will continue on to pile up all facts of lies after lies, so your mind can focus on lies and not focus on God. He's trying to overthrow your salvation. He's trying to damage your salvation. He's trying to feed all the evil thoughts into your mind, so your mind can be contentious to your heart, so your heart can destroy your spirit. But he cannot reach that far. God protect you, your spirit. God protect your spirit. He protected you from all the enemies trying to destroy. Because where God lives is in your heart. It's not the physical heart, but the spiritual heart that lives in you. Then no one fully come to the point like live in the Holy Spirit. No one. Even the Holy Spirit live in them. No. Because Jesus haven't died yet. Because we were still sinners at the time. But when Christ comes again, the war will be over. There will be no more war. I'm talking about spiritual war. I'm not talking about physical war. As long as there is sun and the moon on this earth, it's still going to be spiritual or physical war, and even spiritual war, if you will. But God takes care of what He promised you and me today. He will be with you forever. For you, you believe in Christ, the future is assured. The future's assured. Tomorrow belongs to you. You await the distant trumpet announcing the coming of Jesus Christ. In the meantime,
Let nothing discourage you. Keep your eyes on Christ and live each day as if He were coming tomorrow. After all, He might. Tātou te malo lo le lei I ana wholafolanga. Tātou te malo lo I lona alofa. Tātou te malo lo I le nganga pa ia. Tātou malo lo ia Yesu. Enga lue le tua. E te tonu o lo tātou ni yola. E whamanatu mai e rea whionga pa ia le tua ia te oima le tāua o lou soifua. Malo ne yola. E whao ngā e le tua. Le tangata na ia wala awina I le laro langi le nei e whaatau nu wailo na whinangalo. E whao ngā umalawa e le tua tangata o lo o whana nauma soifua le laro langi le nei. E whaatau nu wailo na whinangalo. That's amazing. Le alofa le nao le tua I le mawhai se tas. O nā alofa I whaingta. Whaingta ia te tātou o nā alofa le alofa tū noa. E alofa nei ato I tatai au. Au le tua. Alofa nei. Alofa tai au. Au le tangata ola le alofa tū noa. E alofa nei. Nau na ita lava. Ngalo le alofa. Ngalo le tangata le nā alofa iai. But when we look into the middle, the Bible says, no one will be declared righteous in God's sight by observing the law. Whether through the law we become conscious of sin. Why did God give us the 10 Commandments when He knew we'll break them? Let's look at the Israelites, why he gave them the 10 Commandments. He gave them in order to show us that we are sinful and weak. And that we need His mercy and grace. Myself included, when I look in the mirror of the 10 Commandments, I see that I am a sinner. Then I cried out, God, be merciful to me. Sometimes we need to acknowledge and be honest with our praise. Just let Him know we're broken. This sin is making me unworthy. But please have mercy on me. It is significant that after the giving of the 10 Commandments, all the commandments in the story of the building of the sacrificial altar, the 10 Commandments were first given. But the law at the altar goes together. The law reveals that we are sinners and that we need forgiveness. But the Lord also reveals that the only path to forgiveness is through sacrifice. The Lord enables us to see ourselves as morally dirty and in need of cleansing. But it also points us to the place of cleansing, the cross of Jesus. God's law shows us what we really are, sinners who need God's mercy and love. May the law continue to be schoolmaster that leads us to Christ and His forgiveness. Umalonga ruenga o re vaiaso, mapu mamalo lo tātou tino.
E taimi fo I le tau na whawhia ro tātou tino I te pespesenga e mālie. Ina ia maua e tātou se māpusanga mai I le aso sa e ngalue ai. E whaapena fo I le atua ina ua tanga I le atua iana ngā luenga ua mai au na whai. Whai mai. Ua le lei. Aso fitu loa. Malolo le atua. So I don't know about you today. Whatever day that you choose to be your Sabbath day, may God bless you. You know, fa Manuia le tua ia te oi. Ona e ese uma taimi o le pāneta, maaso o le pāneta lo tātou wolai. Ai whao ngā ma whatau wa ina lava I le tua le aso e pa u ia I o lo aso sapati, your 7th day. Ono I tātou o le whanau. O le whanau tāpuai. O le whanau e whaitaulanga I le tua. Le lofa na ma le anga le leo le tua le mawhai e se tasi o nā ve ese mai mo I tātou. E alofa le tua e tu mau pe lavalo na alofa malo na anga le leo. Whimare salamo se lau mar fitur whai pui valu nga ngana wha Peritania King James Version. E ese fo I le tu si mai e King James le beava ai ai le roloto le mata upu lea. On that man will praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Manei fo I le o le manato mai King James. When you were young and first started speaking, did you talk to your parents in a long sentence for a great length of time? I doubt it. Yet, they weren't disappointed in you. They were delighted by your first attempt to speak. God is the same way. When we were born on this earth, we didn't know who God is. We didn't know Jesus. We never see him. Never met him. But we receive our first kiss from our mother and the first hug from our mother and also the first crying tears of the mother and the rejoicing spirit of our fathers. And then our first word is either mama or dada or whatever, or papa. And then it takes us time to find out how we say the word mommy or mom. We might say the word mom is ma'am, whatever. Same thing with God. When we're in the world, we speak the world's language. But when we come to God, we can barely pray. We don't know how to pray, right? It's the reality. But God is patient with you because the beginning of your lives is the moment that you make that choice to accept suffering and follow Jesus. We have to accept suffering. Because Jesus declared in the Bible, say, following me is not that easy. Oh, man, it's going to be a mess. But we have to say, yes, I will accept suffering. Because I know I am walking with Jesus. He's got the power and the strength. I will make it through. I will conquer mountains. I can walk knowing that His love for us. Remember what I say, it's the same way with God when we truly understand that God is our loving Heavenly Father and we are His children. Then we won't worry so much about disappointing Him by our prayers. Don't worry about lack of how you pray. No matter how simply they are,
God delights in our prayers when they truly express the feelings and desires of our hearts. If prayer feels uncomfortable to you, begin by thanking God for all He has done for you and praise Him for all His love and His goodness and mercy. Then confess your sins and ask Him to forgive you. Then finally, bring all your concerns to God and let Him know. Lay it all down at His feet. This is all I have. That is surrendering. Surrendering your life to Jesus. But remember what I said. Don't just go to Jesus so you can have a good time in life. I experienced, and that was the big mistake when I first went in the first 2 days. I remember I go, yeah, I'm going to accept. Yes, I'm good. But the more I read into the Bible, where the Bible says, oh, it's not going to be a mess. It's not that easy. Then I changed the way I approach my salvation. Lord, I accept suffering, following you. Then, that time, instantly, God took away from me all the things that was related to me from the world. I'm only here to advise, just to give the encouragement. Been thinking about this whole week about this message and how should I approach it to you. But the Lord is heavy, keep speaking to my heart in this way. Pastor, you're going to let my people know not to only accept what I have done for them, but also to accept the fact that accept suffering. Why? Because you can see Jesus in the midst of those suffering. You can see Him. You can see Him. We're going to take a break. Fatalofa tu se uso ya pasi talofa uso ya fa Manuia le tu ya te oe fa tu manu falu Manuia la vale ta poi mai fa tai la uso ya fa Manuia atu fo ile mafuta mai JK fa tele lava fa ta smari ta tu Port Colombe ya vi ia pera lo fa maranga le tua. God is good. Keep in first place. God is good. But we're going to listen to this song when we come back, and then we continue our program. Faftai level mafuta mai de netula. Usmaila fafonga I le pese o sauni mo to 2 minuta tene le tula e se folo. O le pese o le ataina mo to. Sivala ia masisio nima pese fia iona vi inga le faa o la tanga ua ia amai fa afeta Yesu ila ualofa o te pese mafa ane ene e tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mulevinga ya Yesu lo tato matai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ya Yesu wa faatasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matungo fiela to faolaina
pese fia fia ia na viinga le whaaola tanga ua ia amai whaafeta Yesu I lau alofa o te pese mawha ane e tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele Siva la ia masisio lima pese fia fia ia na vinga le whaaola tanga ua ia amai whaafeta Yesu I lau alofa o te pese mawha ane e tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele o te pese mawha ane e tau tau pelo sili sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele Ia whaafitai lawa, te mene tali mai o tātou whaasaralanga luas fumane 2 minuta te ane leito la e se fulu. Ia e whatalofa atoa le pa ia male mamadu le tanu o whai o na mafuta mai lunga ri YouTube, e ringa te lea o le Facebook. Ia me nā tofu o whaalongolongo mai I lunga o tono I lunga o le tātou app. Ia pei o na masanyai. Mali moli maua Nicola Olo, nothing makes a new day more beautiful and promising than having the right heart, the right spirit, the right mind, and the right strength. May God bless you with all this and more today. Stay safe. Very encouraging. Very, very encouraging. Malo Nico, thank you. Thank you for encouragement. Yeah, fatalo fatufo ia salilo mayava, faftai le mafuta mai ia le fareto ia soli la le sua, faftai le fatas mai ile tato porkalambe ile nei to la fiafi. Al temile nei si tato tala no la titi lava ile to langa lo ia ile famai. To tele tangato I tato e te ena le fai o le tui. Fe mai o nei mea o mea le lei e leanga le afai e afai na ira sui fua malaloina o tangata. Ai o le tui lea wa tui na mai le whaonga ina te e atua I le wha mai o ngonga nei. E au ngā tele mo le tino o tangata. O mana whai o tui e lua. A whape o ma whai o tui e lua, a e a whaina I le mai lea. A whape te pisia sura sei. I le wha mai lea le delta. I le tele so tingaina. Nau sina pisia lava, alai pui pui oe. The argument about the shots of the coronavirus in the United States today, it's outrageous. It's confusing to a lot of people. Some of the doctors say, it's not, it's not right that, people should be affected with the shots or people should not. So in all this ups and downs, it costs people thinking and second guess their mind. But let me tell you what I see of myself, Marfano longo ia I data for fa mau maunga ia a CDC for my lunga. To the whole world as you listen today, you might say, you know what? I'm not going to take it. I'm going to get sick anyway. You're right. But it's not as bad if you have the shots. The shots that we use is not 100%. That's the first thing we look at it. And that's why when the person take the shot, still get infected by the Delta, because it's only 95.9 coverage. The malosi na le tui. A foi le Atua, a tatou aine ye, ele ia ma se tui le Johnson, Moderna, po le Pfizer, e se lau pasene, ele ia le Atua oma. In due time, Atua ro se lau, o te mire nei. Na mai o le tui le se I pui ai lou soifua matangata foi o loo e whaatasi ai. O le mea moni lava.
O ato e anga I fo ilunga numera Amerika. Wa matan tupu mai lunga. Ua le ngata ia te ila tau ele o whaia se tui, au a pena fo ila tau o whaile tui, au la tau la, more symptoms whaile na ole, pena ole niva le ulu, o male aso, alu ese. O inala, e loa, le au ngā le tui, wa ma whaile ele vaccine le, ona tu lei ese le mai o le delta mai a te oe. Au tātou fo ila ia wa whaile, wa omana whai tui, o le rapta inga mo le tātou porkara, me whai belau pupuni fōlinga. Wear your mask. Because you don't know, you might infect it. Ai le oiloi oi, ai affect eres tangata. So, it goes both way. Ia. O le pela le mele nai, ese le manatu le fō mai, ese le manatu le fō mai. Fō mai ia, e se asa o follow ia, o mo whanango longa I latu tala ia. Because they all have a different mindset. Se umalava. La tova ai. Muri lava ui lalo taita inga po le ta iala CDC. E vai ese fo le la tova ai matatono le tu malo. Malistete. Ese le teira le tonu ina, ese le teira le sa fafo. Ese foi la whamtalaina mai la tole tu atu. O le tu langa le whama I nei. O le ala na pe e whamanatu atua I le tātou por kalame. E sili le pui puia ai tele I mai ai. O le delta. E vave atu le sawa. O le a whaina o le tangata le delta. E nai lo le mena sa ele variants foi le ale sfumariva. O le la vea o tangata I a whaina. Ai e eila ma le whautuanga whapea. Whe mai tala a isi fo mai o ia isi tangata. Teilo ali pastor. O isi tangata mali liu, ele mali liu delta o le coronavirus. Ata aia. Mali liu ona e leanga la tau maa, pe maa pala, pe mai fatu. Atu, okay la. Alawa o lo le tali. O lo le tali, but I just want to let them speak out what they think. Not everybody died from coronavirus, Pastor. Okay. That's okay. And then I say my mind. This is what I said in my mind. You know what? If you can give me a time and a day, let me explain it to you why. This is what I always say to the people that it says they rejected the shots before they even try it. A lot of people have birth effects. The birth effects. Ma fu mai po me fa mai le ato tol ma sul tino por ma fu fa. O mai lava naia naturally o mai na mana tangata. Te lo lava e ni se fa le tono la to fatu o mama e ni se fa le tono fatu na o la to tino ia o liver ia poliana ver fa mai tono tino. Fa mai lava na before coronavirus. Pipi mai ai lo ma coronavirus. Palu fa atasi maritama lea. O inana le tupul fa avelafe. O inana tupul fa avelafe. O le ala na le tau ma faia ia tangata ia le CDC ma fo mai fo i tu malo. Fa autangia la tu fa ilo ina o fa mai le nei. E malosi sa wal tamalea. Malosi. O le ala na le e se se eto te lo tangata yo fe mai le lo tamar na uti le mai fatu le ai inoi. O le mai le nai lo tamar. Polo tina polo po matuainga. Ai pipi I malo ele delta. Palulo le tamalo o delta. Pena falo te topor kalame. E o lo le delta I te tono to tonga le tangata. Liu sua vai o male telo cells o le tino. E alu uma ese lo cells na le tino. Le ma fai le tino onto e ngai yoi pe te e atu. I wha mai e o mai o le tino. Wha le tonu atu ai o siama le lei, ma siama le anga le tonu le tino. E tau ma fai te. Ona ma mate ai leo nei siama nei. Ona,
na liu sua vai mala leo to tono vaenga ne o le tino o fela le mea liu sua vai lena mataulia e le to yalu mai fafol fe au vai se to low e o mala to tonu o le ma o le tangata o inala nai pui ai ina ia manava tangata wai e to low lava e ma le molole tuanga vale wali sua vai le mfen manava ai manava le tu tamatau ona tama failo le masini e tu ngai tonu le o kisene mataulia la e latu le o kisene e le o tala fea ngai ma le ma losi le o kisene e te tau ona maua le mafau le tangata o le fai ai e o lai le tino le tangata a le lava le o kisene i aru le ulo tangata o tatu e lo lava a le koma ma lo le tino le tangata per tino tu lo lava ioi per tino na tatou vaile ia i le saua le whaamai lea o le sauna e whaingata ia. Whaingata. O le matou company, peno whai atu le matou ngaruenga lo te ia. Maalia ia E tele ina ula matou whainga luenga e tia whai mai so le pastor. O e tia le save souls na e tue saule tue tanu ia nai souls. It sounds funny. Ti ngā fo i wa ai. E le tai o lango nei tangata wa afia. O lo tama whai i ai tonga fitia fo mai na ola a o le sauar fo ale wha mai lea. Wa fu ai. Ma fu ai o nei mea. My advice whangai ma le whautuanga. Tama whai aua te ai fia whai tau I mele le wha mai le coronavirus. Aua to te o whalunga le kuko wha pe coronavirus status. Aua. O sa aua te tonu o le CDC. Central Disease Control. Po whea lava o iai le atunu olo e iai. Aru sa aua te tonu ina. Na e whai tau mai ana I le te tonu le amatanga mai o le kiua ma le tūlanga la iai ma data le te tonu. Ona e nofole mai vava ai lau conclusions. Every time e posa e lato e ere conclusion o telo wha mai. O le mela na e whailoa to le pa ia ma le mano le tato o mafuta. Sala I titi lava le tangata Pasifika o na afia wha mai lea. Lea le number 1 disease o tangata Pasifika. O tato lo umale overweight au lea o le suka. Suka lava le mai a tato o Pasifika. Tamalana. Ese tūlanga mai o le suka ia. Ese fo ile alwe ia wha mai ile ia tangata na. Ese. E marorosi foi tino o tangata o Pasifika. Ona lea marosi na fiola mai la tō le me ilve vela. Iwe. Tele le vitamin D si la tū tino. O no mai le ia tunu nei fafu. Watau le maua le vitamin D. Awa maruru vela. E fua foi lai vai e tātou le taimi o le. E mese tātou mai Samoa, e whanau mai Samoa o mai ni Amerika. Australia po New Zealand. Ia po whea lava. E whapena foi sa ilinga malo yon tangata foi mai Samoa. A mita Samoa e ro le leila van malo le tau lai o mai ai. E le a mai la tamana whape e vretu saolo me tau maruru le ai e amata mai le tau vevela. To leni mai ai. Masani la tu tino se i o ina masani. I le tau wala tunu o la au i ei po whele, meo i ai. E whapena foi la tātou. Nā foi na o mitangata mai Samoa i tunu I whafo. E ese le vevela Samoa. Hao o me le vevela, whata tainga. Hao o me le vevela Amerika. Whauntu la a mūlo tino. Ese le vevela Amerika ia. Almena e te vai tangata Samoa, tau ma whaia inu perti polo. Ewe, tangata voi tātou mai me Samoa. Au tama foi whanau I nei. E sa wala tau ia mara soda. Ona fo le ma sani la tau tino I nei. O mea ai I nei. Ma le tau whananau ai. Au tātou Samoa. O lale na e whamanato tu e tātou polkalame. Whamole mole. Whailo tui. E hao ngā. E hao ngā tui. O lala foi nana o mai e le tua mo scientisi. E fesosoani a te tātou ma fō mai. E fesosoani o tātou tino.
O mai umai tātou te iai, o mai o tino. O le mai la o le tino, o le ala foi nai whaatanga ina i le tua, whao ngā i le tua o vai la au e vai lua i ailo na mana wha malo lo le tino le tangata. Ina ia maua i le tangata le tino malosi ma le tino malolo ina. Ia peo sina, toi whapapura la i titi atu le nā le tūlanga le tatou va ai. Ia awha pēla vai i whaia sou tui le nei teimi, ia whamole mori whailo tui manatua. E le na le pau lea. E se lau lea o whai o variance lea i o mai. A le na le fiele o taunu o mai Amerika, le lalolangi, e lua. Sfuluiva, ma le variance lea o le fitauta lea ine. E umatu ni fol tauta. So mai lau soe, so o mai le tolu, o le wha, o le lima ma le ono. E wha solo at wha mai le nei. Taltonu ngā professor umatu tonu le CDC, ma whono i e matu te ngā luenga. Nā le tau ma whai lawa o tātou i wha o ngāri kiwa lea o le vai lea. Ai eile teimi e toi sau e le wha mai e ma mawhalo na sau. Ma aile e laulangi le matau tia. O le wha mai le nei. So, te le wha pera te whai atu i te wa e whewhe le ai. Pui pui. Teimi nei. Pui pui. Pui pui lo so i fua teimi nei. E umal delta so o mai le si kamane sa mai tua. Now, slowly coming. Le ron tonu le so o mai tua. Al tamana le sa mai tonu mea ai. Whai te fuela tātou walena maue Amerika le 2 months ago. Dena ve ese le moa le sa tu fa aisa o le Tyson. Le na ve ese le moa na mashaf umalava tono fale ainga ia mfale o loa. Ya, tau tele foi Amerika wala tu mana malama ia ilo no toru le sau. E siri la sau le toru, waile tu fai atu. Ele ngatai I, ele fa pe umalo tauta umaloa. Na foi sau toru, umalo toru ta so o mai fa. E fa solo mai lava le sau I sau ai. Ia ai sili le puipuia na la tong fitia talofa lina lui ma lo lava. Talofa lava ma lo se fu Manuia greetings to you all vi ele o vi ele tua wa tatu au dia mai le nei aso Manuia from Sydney, Australia. Yeah, faftai lava Nico ma lo so here in Sydney no comments. Just stay tuned. Yeah, ma lo so talo fai so le. Yeah. Tom fight pe lava. Why yeah. Te lofa fawia ya New Zealand ma Australia. Iwe. E ese fo ila tau tuile whaonga. E fo lisi tuile whaonga I Australia ma New Zealand. Ya ese fo li tuile whaonga I Totono America, sorry. Pera o le ala na e tatala noa toa ta ita ia o I nei lawa I America. Ma le pa ai fafo. Ia mana tua famule mo le whaile tui. Ia whailo tui e au ngā. He au ngāre tui e pui elo so I fua. Ia, e ui lava nto whaalongo mai le lano langi le tau te ena to le tu Amerika. Ia, o la toa na o fo mai a mala to fo ia tama whai e overthrow what the science was saying, what the data is saying. No, we believe the data. Why? Because it comes straight from the science. O inai mawa umamari data. Ana o whane mai. Ile mau umai whane mai data. Ona ese o malava la to report. I have eye science. Yo, inai. My last comments about the whaamaile dauta inai. Is tangata foile se matua tunu I Amerika whamai. Sole. E lu ngala lo le telo komenia inu a professor Amerika le whaamailea. It's true. Sa. An whamaila ia sole. Ia telo. Wa confused a tole mea. True. And let me tell you why. Whatever data they receive from the CDC for that day, that week, and that month, that's what the science is going to report. Our solid data will allow numera a report mailato because what happened in the last day is more important to determine going forward. Menai mo mofio sofila ia istangata su eluma wangalo ai ngalo tua to vai fo itua.
e pesiro inalta tu vai ai ona tatou ilo le lei lava leo le saunga tamale sa wai ona fua fole tatou pela si salva e tatou el famai ale tala na mo tatou el famai e se fa mo le fai tu tui o fengta ia wata vai fole mato fare maliu di neva yaso ya atolo fu wailo to telo tangata ia whangata i o leo atu tangata i a inga wa le tangata i fale. Whangata tele, aisea, ma mai, i a fia le wha mai whioti. Pea o le vai aso fau e te waina i tama nei. A very sad story. Ai le na o lato. Ai, whangata ono e o lawa a fia tamaiti, ia mata uli e maa losi tino tamaiti. E mawhai e tamaiti la iti ona tūlei e se le whamai. Na e maa losi ana tu tino, ana i tangata matua, whangata. Io e whangata ia tātou on tūlei e se ona wa matua tino. E hao temini nei ia whatalo whatu alu isa o se pesa amino Filia, whawhataili mafuta mai, watching from Melbourne o Malo lava, Melbourne, Australia. Ia o temini nei i o re a taini atu le pese le ta se vavai ai o re tātou mafutanga le netu la, ia te lima foi le tātou tue sa vale vali atu le upo Yesu, po le ase wha amaru si au mo oi mau le netu la. O se maila whafonga. Ia whawhtela wa le temene nei ia wa fast fu mariona minuta te enere te la se fulu le poras for Rayleigh
Ia whātelo whātua i pa ia mai mamanu o rea tanu o mai au se tālia o rea stonai. Ia pena fo ia Samoa. Ia manu sila whaftai lava. Evelina Polonga malo lava le whatas. Mai se fua Manuia lau sunga pasta sa o le leila o saunuanga. Lea maua le fsota inga ma le tuangane o lo o au mau i California. Oa te tele le whamai na ai o le toi kea le o le ano ana wa i o tangata Manuia po kalame fa Melbourne ma naia whaftai tele lava e sa o le leia o le tūlanga le ia California ma naia se talanoa pere ia Evelina mtaopulea o le mele i California le teimi nei wa tele ina whao ngai tangata le political parties to prove their points. O le mena le mafuai nei, le tupoi nei Amerika. O isi o lai whao ngā political parties, ai manatua o ola nei o tangata o lo taa alo ira wali i nei. O ola nei o tangata. O lai loa lava e kovana ma senatoa o le fioti tangata. A lai tau mawhai lava e tau whai mai ele iai ilo le maina, ilo la whaina le na aisea. They rather keep their seat than looking at how many lives that was lost. Ia e whapena California le taimire nei. Leo tau whai California se tau tātale. Titi mai lalo le whaamai. Se tau pui mai lalo luas fumiliona tangata lo tonu. Ona e whainga tā tele le whaamai le malon taunu mai. Whaavale le fua semi sorry. So i fua Manuia lau sunga le whawhenga Fagalilo Samuelu. Al popo malolo tau tu atanu. E ala le pokalame matangofi talo whai. Ma futa atu Sydney, Australia. Ia, whaftai tele lava. Ia, whaftai simai tatu pokalame. Talo whai ia mantua fo i o tau Australia umalava i talo sanga. O lai lo tele lava le lockdown ia o tau le nei teimi. Ia, ele o mau tutu le fo le dede o le data sa o tau le i le toi vaai ia i le toi fuafuaina mo le talaina. E whainga tātele o tau le taimile nei ono pe o lae tau no uma mai lava enge lani ma lon tona ia o tau tono le nei vai taimi. Ai o naro o sa wale tele o le whamai. O tua oi o tau. Ia o lale nā o mata tuai mātou i Amerika mata talo. E lea tua ina ia maua pia le tau pāle mia. Lea nganga o le tapu nia pia ono sai pia lava le fio i ngā lue. Se tau for mata upure nei te tonu i le tau watanu. Ia on tatala foi lea, ia on na māneia foi lea o le awa whaitui. Ia e tau tero tangata, ina ia pui ai la tau. Mali tau vau, o tua vau. Malo lava le mafuta mai, i le tatou pokalame, i le nei tuna fiafi. Ia whaftai foi pati, le mafuta mai, se fo Manuia lau sunga, whaftai tele lava, Livingstone. Malo lava le fatas mai talofa wa sui mai lau skaile wa selimone no ya na fai fa pe ya toi vai me fu toi on let's something this time ya talofa sole. But let me talk to you about what Jesus is saying. Let it go the past. Fatuna tu upea me na walu. Let it go. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Manuia i o le whautuanga. Mai manatua paulo lo whaari mai i le mata upu lea. A le ana se ngā ruenga i tātou lea e whai i le mata upu lea. Have we ever noticed that if you continue to hate someone, whatever that person did will continue to hurt you? Our anger and hatred just keep reopening the emotional wounds of the past. This is one reason why we need to let go of the past and, with God's help, release our anger and hatred and replace them with His love.
E lo whare nao le tua mo tātou. That's what God wants for you and me today. If we don't, our souls will be poisoned the rest of our lives by bitterness and resentment, instead of reflecting the love and mercy of Christ. Te mana tua lava i whai upulea, le taimi o wā o ngai sānele, kolisi moa moa, al pope. Ora o whai a aunga le tuspa i ora ta māloa e ngoa i a whada toni, o mi ora ta māloa pa e. Mai le upul ta māloa lea. You cannot teach the Bible to someone unless you let the Bible teach you first. Alo ingoa sa awalo ila o ngana sanele o Samuela o le ingoa le ngāre pope. No fomo mafau fau le tala lea alwhewhi au lea. For my Samuela, you cannot teach the Bible to someone unless you let the Bible teach you first. And then you can teach others. E ese le mana i o le fautuanga al whewhi au. Sau mai Romas toa ina. Tangata lea. We spend time. Mara whai a onga lea. Nā tō fitua mā tō le senga. Why I went to the Bible study, scripture le senga lea. Ona fu o mā tō ta meiti mawai. O mā tō ta meiti lotua iti. Ia ai siasa o i ta meiti lotu pope. Ma o le lātou wā onga. Tama whaifo i o na walu se wā onga iai, se o talia i nai le rosalio o le talia i nai le tali le rosalio, wale na ia matalia ai. Ia le mass fo i le whaiuta le onga. E o mai te mine, e le mawhaina ngalo e jau le tala le whewhiau. E o fwisa o whewhiau leo mali o pāte le whalani. Tangata le nai ona le whewhiau nai ana le tala le whai a mātou le wasenga. Wa e nofo whai mawha apenu lo uru. Wa e nofo mawha apenu. Ai mata tō ue i ana tala e whai mea maa li ar whewhiau lea. O lana ia le nā ote i a te i mātou. Mato Vasili e lale winga lau tala wha apenu lo uru. Whai mai, e te tau ana whawha ngu ulo o uru wha wina i le swau. Au le mea au tole wa whai, wa tuu iei penu i runga o uru. O le mānaia i al tala tangata. Ai sao le, so se lolo lava. A au mai le lolo, e mānaia o le swau. Ai a sau le swau iei penu i runga. Mai aru ese le swau, ai maua ina o penu wha i runga o le uru. O le whautuanga la whewhi au le mātou wasenga i le taimi sa iai o ia. A o tau whai tau le a fionga pa ia le atua. Ia o tau whai tau ma le mauti noa. Tau te whai tau ma pe pese o le vi inga le nao le atua i taimi uma tau te whai tau wai. O le kolisi whoilo sanele. I am so proud that my dad sent me there. O nana o umaya o uso to o lua ya na to tasia so uso ile ialu ina o uso matua sari avele a o uso to o lua matua te no umma ina isanele lo to ma to tele o to fa finia o nga umma lava ya o nga lotu ai fa tai wo walu ya ile a onga le wa koleni mai ai le fai tau fo le fa pate le to so loa. O le ea o le suruina o le ie, o le te wina o le ofu e le isau te tono le misa, o le seleina o le fusiua, o le vaai wha le leo pine pe fitawi ma ofu ma wha mau au tafa. Ai pe tu tusa le wha afsanga i o mua e tusa turi manu. A sau mātou tono le solo e wha pere tua mua, e wha asala. E toi tūri au le toi hao le suruina o le ia ina ia pipi i lei mo papa e whapea. Pe a tū marita mai titi. O le mānei ia na mato tutu le lunga o le taimi fo le tali le misa lea. E au mai le kaumune fo le a mato.
e te la ngona tu lava lau tino. E te ratu lunga o whape maltana pātele. Tino Yesu ki wiso. Te whalongo ki lau tino matua i peye pāsi paka Atua. A mena te whawhitai ai i lea onga. Te le i o lea o ngā o lea onga. I lea o awina. O le savani fo'i o le tautala. E ili taimi o te tautala whaapope. O no wanu leo toi tu whaamalama. O le sorry, le tio ata mo o mata e toi whaitau. Matau le fo'i esera ngana al pope, esera ngana al kirisiano. E mana malama roi tātou, e lala fo'i nā. E o te tu whatasia lava vaenga i elua. E au ngā la pope, e au ngā fo'i la kirisiano i la wala. E waalonga i tātou e vai e se hut wha Samoa ina e le pope i o le, sorry, e katolito o le wha Samoa. O meo o whaita tonu o ngā luenga o le sakalameta, o le wha o le tanga, o le tanga o le tangata. E se fwoi la tunga ngana le whamtala ina. E se fwoi ngana le whamtala ina lo taiti. E se malava. Ai o le mana i e whanau nongo i vaenga ne i lua. So anyway, e leo te foto i alu mafo fau se waonga. Ai sana e pele i hate awa. But remember Jesus' command, love your enemies and pray for those who persecute you. Esi mafo tala Yesu ali ya. Admitted that it isn't easy to do. Fanta. That is why I urge you to turn to Christ and seek His forgiveness for all the ways you have hurt Him. When we realize how much we have hurt God, the hurts we have received from the others will begin to fade. So, e sawari upoli e tuspa i e pātonu la wero ta fatua. Lala nai e sele me fia foi le tala noa le tata o mafuta. Whangatai o le tato iei le taimi nei o le soifuanga i le o langa o lo iei le taimi nei. Ai o lo whaatasi pia lava le atua. Po le a lava le tapua inga lo e iai. Vi ia le li. Po fia lava le farisalo e iai. Vi ia le li. Le taimi mua lava sa u lotu o le tamaloa leo katana le pio. Samuelu matou no u tamaloa. Tasi alpu pula ka kingale ia tau mai. Samuelu sau. So le. Sau ie. So soani mai le tapena ino le umu lea. Matou fale mai lalo. Au lunga lona fale. Ai a ole lotu a fiafin tatu. Na e watu le o lotu. O atu mtama ia. Ia whapela ia lusa umaru lotu temina. Misi atua. Wa tal temi o umata mai tilu alai lo utama ta alo la ta ele mai lo Samsoni po fere mo mo fa longa ta e ile temi na mato tala noa mal fefe au le la unga fefe au le u tai mo le unga tu la unga I mo vai le la unga la vai tasel tangata ile mo fa yer ta mai titi o nei lo poto pe ale su e ta mai titi ilo na unga ma don se o manga saule launga tatal na te mana tua mai lema faune lo ta mai titi poto. Pe ale faune su ta mai titi no se manga. Ya le manatula de nar pope. Oh yeah, sorry. Why I keep saying pope? Katolito. Sa ole le katoliko le mere Na wata masani mai ai. Le ola mai ai wata fa longo fo ai a onga le a onga mfaife au. Au le lui lava asto ino pio ya mato. Temirina. Na o tama lava le o ngā sanele. Le inteini. Le wingo lang whamtalanga. Whama ia I loa e tamai titi. O na poto I le te wina o le vāma le tasi tamai titi. Wawa I lo le lava. E tu whaatasi lo tama. O lal me maua.
e fusu mai a le tai au, e o e whare o lai fusu ata maiti. Vai le va ai le, le katinga le i leo langa o le tamaititi. Ai sa o le so le. Po le ane whai mai wa umana whaile hori commune, wa umal matu mi sao māneia o le ale me o whai. Nana o te Filipi i, whetauwi, fusu lungo, whai fusu anga. E ai o mai le wasenga e tasi, o mai le ahunga e tasi. Ai pau lava, e sa o launga sto ina. Mena e, ta te nofo lisi taimi mato e mawhau i le te leo le au ngā o ni tangata. I lo o langa tupu ai. Ia mo ia no usau i Amerika waru ta i lunga au wala whaine mea. Aina toi whamanatu mai lawa i lea tua e tia umia ne. Mea la nā lewa no whanau whatua i matala noa ia au tau. Mea tonu lawa le nā. A u toi wa ai fo ia i to tela o whaife au sa iei matamiti sa ua o ngā. Esen matau tia. Le launga le walu fitu. Le mato pule a onga, Father Meals. Ai paka apa le mato tamo. E le mato pule lua, pe telo surwape. E kerisiano umarwhana wale atua. Po whea lava e kale sia teia. A wa e te tonu sanele, wa e kerisiano. Ma neia i o launga. O te malolo Father Meals. Tau le leilan fa Samoa, so le ai le lei foi so le theology al ko ingale, le lei tele. Ata mai le tangata to i loa fuaran tala e fua fo ilan fam talanga. I le standard le iai le malama lama o tamaiti sanele, i le meo le inglisi. Tamaiti fo ia ama tamilai ti vasenga. Pe vane wone e whiawhi wa tano fo toi mawhau whauna ia to whaiwhi au. Ai se awa whao ngā i le atua nei tangata. I loo nei yola. Ai se a. Po i moi lava e uma lava le tato tupu angaman. Ai pei lava o te alu lava lo mawhau lea onga lea. I whaiwhi au nei. Mana i whelela nei ai. Ma piskoa na ua onga. Lewa wa matana toe pe wa toe tupu mai ai se la au o le fatu sa te tō tono lo o langa. Aio taimi lana o sawa isi whongal tai afo so le tau pangul whasa mua so le. Mo i alauta. Ana whasosoan ia ar whaaton tula epa. A o wao, wha manatu. Toi te tala, whai tau, wha ai upu. Toi tama whai whasama. Le toi titi ale lei. Toi titi ale ai taimi fole te nofo, whai au tala, fo epe au ma tā pena i asa. Ngaro te masani lau veringa ngana le pope. Te masani au le ngana. Forgive me, I keep saying pope. Kakoriko. Yeah. Ai whawhtai le li. O lana te whaunga i e tātou so se vāinga la vore o langa. Menai, e i teimi hoi o te nofono foi wairero whai kakala. Moka i kuwal prokala me tatala noa. Ai sea. I think it's good for us to hear, you know. Ka tau whoi no tō i roa background o le mo te sawa. I mana a onga. E au ngā whoi le so se pa tele lava ratu o la o whalwhangaluanga. I still call them Father. Not too many people, you hear them call them Father. Acknowledgement. Because I know I'm in good hands. And I know God will do the same thing. Even Jesus, honoring. Eo fui whaiwhi au ta iti, so whaiwhi au lava. Whaalohalo lava iai. Whaalohalo lava iai. Ia ana whaapela o te lo whaaratina. Ia whana me o te ua pātur whaaratina I lungo lao. Ia le se me o iai. Ai whatau umanai whaiwhi au. Ia ngā oma lava tangata I tatou wōlanga.
Fea lava, leolanga, o meolo tupu ai. Ia e ao ngā lava, tangata ia te ato. For my no troubles distress the mind and wear upon nerves like borrowed troubles. Who wants to borrow trouble? Not me. But I said earlier, Jesus, I believe you. I will follow you. But I will accept the suffering of following you. And that was the only way for Sam to see the glory of God. To see God every day in my life. You know, I just don't say, Jesus, I receive you in my heart and then thank you for giving me and all that. No. Even following you is not that easy. I want that as well. Because I can believe and trust your leadership in my life. As someone has written, worry is an old man with a bent head. So, carrying a load of feathers he thinks is laid. So, I saw why worry about what might happen makes even the smallest trouble seems huge. Nervously anticipating troubles that may never happen can crush our spirit instead of powering trouble by constantly worrying about the future. Listen to this. Instead, listen to what Jesus has promised you. And that promise will lead you now, tomorrow, and the next day. And He understands your tomorrow. Whatever is worrying you right now, give it all to Jesus and trust Him and take care of it. Trust Him. Let His peace replace your worry. Let His peace. E ile taimi fo ile tātou te nofo i o tātou ainga, pe ua le mautonu lo tātou wha amai moe. Pe ua vai vai lo tātou wha tua. Ua stressed atoa lo tātou mafo whau. But Romans chapter 8 verses 6 to 8 summarize all these verses, and this is what he says. We have different gifts. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encourage, let him encourage. If it is showing mercy, oh, listen to this. Let him do it cheerfully. My goodness. God is so good. We're going to play this song when we come back. We only got 20 minutes to go for our night. Man, I love you all. It's so nice to talk to you guys, you know. Thank you for responding back. I love you all. But let's listen to this song and then we'll come back. We're going to continue our life tonight. Faftai lava. Se il a foa ia le feita nga inu ule aina ualo ata usanga olo o e u peale u afa fa amamuluia
Masino manga Otsa ele Ofanua Masuafa Aepe Aisea Ea Ua na una Uai Ile pule Uso esili le alofa na ilo le fawalunga I oa matupe se ila foa ia le feitanga inu ule aina Whaftoe na te tewere rei suma rima minuta tēne re te wai se whono maratasi. Ia e whaawau tato purakalame. Ia ona tato te ale matau mawai e re whono tos fuma lima minute. Ina unofo imo mafofau pe poleale au ngā, poleale wing o le neito e tatala noa nei o whaiwhi au. Ai o se taimi fo i leo tuina mai e re li e whao ngā i eile taimi toi mafofau ia I ngā ruenga. Anai tangata nei na whai I ro uoratanga. A o le tusi rare na mua mua o ila o whai tau whaapope. E o mai nei, le mo whai na ngalo ia Samuelu. Salamo I luas fumaltolu. Nena la o whai tau whaapope whai upo I e lua. Why I keep saying pop? Whakatolitko whai upo I e lua. Ona tusi le na Filifilia la whai a onga Father Tony. Na tūni ai lo leo, ma o iai, ma whaire ngā ngau o le leo, ma momoli ai le whaitau wina o le tusi o le wha moi moi. Tau lea lea. Whai a onga lea tia. Tusi leo le tusi o le lusu matolu. Tusi o le wha moi moi. E le mate le wha moi moi.
Mai lai whetawina whapea. O le alii, o lo leo leo ma moe o ia. E le isi mea o te mativai. Nā te ave, ia te au i le mea o iai o le wao moa, o te ta o tawai. Nā te taitai ia te au ta whatawhane o vai ta whelemu, nā te whawhatu ia mai lo uanganga. Nā te taitai ia te au le ala o le amio tonu o na o lona suafa. Yeah. Whangata mai I o nei. It's very emotional. Pea mawhau whau iai, ene o whai, ne o whai au nei ia. O I nāla lento leni mai, I whai tau wina le. O le tau tala whapope. Ia tātou warwe pe le pope wa tātou wa just, yeah. Mai le tala la whai o ngā mai, so se taimi Samuelu te whai tau lea whionga pa ia lea li. Ia e mana tua, ia e pese, ma vivi ma whai tau, I le taimi tasi. Ia ngā ioi uma vaenga ngā e tolu o lau whai tau. E whaanongo longo I ai o tangata, ma pipese o tangata, e whai tau mai le tangata I tonu ilona I na wanoto ma le anganga, a o lai vivi I le taimi tasi. Whamailo le tala whiwhi au, o lou leo, e pāleni le leo lava ma le leo o le tangata nai whaanongo mai. E tu tusa lava lau whai tau, ma le whaanongo mai le tangata nai whaanongo longo. Sa o le tala whiwhi au. Mailan tala mena ta o le tangata wa whaapa iaina lona fatu, lona nganga I le atua, sanctify heart by the grace of God. Hea fo, mana ia. Aia o mana tu natu I rato ngaruanga. Tala lea suluape e te au pa Samuelu. A ore whai vi inga mō whai whi au na whai atu I ati o I rau savalinga. A ia mawai le vi inga o Yesu Keriso. Ia. Ia. Tau tere vuta me te matu wa senga la te role leilava. Ia. O te alu le anga tuspa ia. Alo aita paa ia sole. Ula ula. E loa umalawa whewhe au te ula ula. Au te alu lava I le anga tuspa ia. E lo umalawa whewhe au, I le uma o homo ke whai. E manu tapa a umalawa le atoa onga, lava lava onga. Ai le fo'i ai le loto nau nau. E le fo'i ai loto nau whewhe au. Au whewhe au mai loma, nei tangata nei. But I'm going to close our live tonight with these words from 1 Peter chapter 2, verse 5, which is, I think, and I do believe, that will drive us home to see our living stones in our life. And this is what it reads: you also, as living stones, are being built up a spiritual house. Now think about it. What are you going to do with that? Ask any friends around you, or even ask yourself. As I meditate what I went through in life and how I met other priests, fathers from the Catholic school, the main thing that they always taught us is this: your best friend is inside of you, is Jesus Christ himself. Say, ask your friend. He is your neighbor. He will show you the way. He will teach you before you even go and preach to someone. Tears filled the eyes of our soul when we meditate and understand even God himself call us living stones. He can be trusted tonight. Frustration, disappointment,
anger, disbelief. Whatever the case might be, what we're going through tonight, maybe frustrations because of lockdowns. But let me say this to you. I know times when we all in one place, you need your space. But be mindful. Use this time to bring everybody together and let everybody knows before the enemy get hold of your soul and to tempt you to destroy your family. And use that time to encourage them and let them know. If you see mommy, you see daddy get frustrated sometimes or getting angry, please help me. Because I'm not used to be locked in the house. I need to go to work. I need to go do this, do that, you know. But we can trust God in the middle of the storm. He understands what is going on now in our lives. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. That's what Numbers chapter 23 says, verse 19. Can God promises be trusted? Yes. Take it for example, his promise to be with us in every situation. Never will I leave you, never will I forsake you. It is really true. When life turns against us and we can't see any way out of our problems, is he still with us? Even if it looks as if he has abandoned us, can his promises really be trusted? Yes, we can trust his promises because God does not lie, nor does he change his mind. And then here's the question. What if he did? Then we, us, the people, wouldn't have any reason to depend on him. His word could not be trusted. But he doesn't lie. And he doesn't change his mind at all because he is perfect and holy. And he loves us. Perhaps this is the discouraging time for you. But God knows your problems and he can be trusted to be with you. God hasn't promised that our way will always be smooth and free of problems. But he has promised to be with us, and that should give us great comfort going forward. Faafetai lava luisa pesamino. Filifilia mafutamai Manuia tele le weekend pastor. Sa fatalapana, hello from Wellington, New Zealand. Talo falava. Falafo iha taulau lei Atua tasi. Faafetai, I'm not a Catholic, but I follow Bishop Robert Brown. Oh, okay. Manuia. Famalo faafetai upu famalo si au Manuia le Atua. Faafetai lava. Famalo lo sunga pastor watching from Wellington, New Zealand. Talo fai. Malo lava. Famalosi. That's our life for tonight. That's our life for tonight. This is the verse that go home with you. Numbers chapter 23, verses 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind.
Think about it. E pule lava oila interpretation. Father Tony told me this. Sam, before you teach the Bible to someone, let the Bible teach you first. And that's how you see God in your relationship. If I know my yaile manos yoliola, matupu tupu e aile ola fatu atua. Eo mai umalava ne mautinga mau. Ai tu mau be lava oi. The saying says is this: the wind comes and goes. Faith stands still. Ya to tele au ka klolito ma malama i tala na wa ole maro na au tsa nele. Tau fi mau fatu atua. Tau fi mau. Fa maro talo fa mutalo fa tai mo le uputa pena. Ai mo taiao. Thank Pastor Matafeo for tai tele lava talo fai. Po le are matangi o le oranga le nei angi mai. Tu mau bea i le upo le tua o lo fa avai. E fiu le matangi fita i muritalo sa fata. Fue lafo. Do isa. Tapo noo. Niko o to umalava. E fiu le matangi. If it tatu I tamai, and I too mau love, I say, God promised He will be with you, and He understand you are His children, and He loves you. May God bless you. May God continue to shine His face upon you and your family. Ono sai le nei taimi Australia mne sila. Taimi le nei whaonga wa aile whanau aua le whemisai pau lava o le whaamai ma leo ngongo ne taimi a ia whaamanuia le toia te utau. May the Lord bless you, each one of you, richly with His grace. What shall we say? Close it with a prayer. Let's go for it. God, you promised good to us. You promised you will be with us. And yes, we sense it. Your mercy and your love and your presence here. And we sense your presence in Australia, New Zealand, all around the world. Why we believe, why we see? Because according to the comments from your people tonight, you are there as well. Father, this life tonight, there's nothing we can do without you. And thank you for letting me speak about you. Thank you for allowing us to be here today, because what Jesus has done on the cross for all of us. In Jesus' name, amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. See, all the Kiwis and what is the other one? All the Kiwis. What was the other animal that we? Kangaroos and you name it. All the eagles and the Manu Samoa people. Oh, come on! I love you all. Have a wonderful preparation for the Sabbath. Ya oto Manuia. Till fast before. Your love is devoted, like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of old. And your love is enduring through the winter rain and beyond the horizon, with mercy for today. Faithful you have been, and faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing. Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will
ever be on my lips, ever be on my lips. Your praise will ever be on my lips, ever be on